Kini kedai ke AKASHVANI SHILLONG ke khubor ban puli dai lu setas im kini kilong kimat bakong san jong ke khubor ya kendo menteri katanat dona ujotir aditya sindhya ya menteri rang ba ke Sikkim bat ya keren halor ki kampen roy hakathan chate lam mingi ke jialang hapden ke border security force bat ke border guards of Bangladesh kalayatai halor ki mat jing e bapher ki biadai ba ki jaka khaput Batar ki pulit ke East Khasi Hills ya ki jingta yit yong ha ki shehjar news pa prapo pratali ki kali kentup lai pautali ki kali sorkar. Menteri katanat dona jong ke sorkar pedeng ujoitir aditya sindhya ulaya kendo bat menteri rang ba jong ke Sikkim Prem Singh Gole ha ke yeng sa jong hinen kasngi ha ka baik le keren halor ki kampen roy ha ka thanjate lam mingi ha ki post number lain. Menteri katanat dona ulamang pisa palat saus pak klur tingka na kabenta ke projek bapher. Ulapen pauru baka sorkar balam khamat dak BJP kalamang ru palat arposan hajar klur tingka chakathan chate lam mingi nato kasnem araja khatsau. Keceng penyaso de kiling sun hakathan chate lam mingi ru kalanang khambha bat menta kadon khat nyautali ki kat ling sun kentup yakakat ling sun pakyong kabah Sikkim ulaong. Menteri ulapan syairu halo kejing nangkeu kejing don kisurok kelenti sengkien bat kejing kieng Sikkim. Usentia ulapan tikna bakatana dona kanang ai jing kerja na kabentaban kentiu yakikam penroy Sikkim. Kejialang hapden ke Border Security Force BSF bat ke Border Guards of Bangladesh BGB kalalong nin kesingi hajan Barsora Land Customs Station Bangladesh. Nakaliang ke BSF lalam khamat dau DIG Sector Headquarter BSF Shillong Manoj Kumar Banwal bat yakakan hon jong ke Border Guards of Bangladesh pan lalam khamat dau Deputy Director General Sector Commander jong ke BGB Silhet Muhammad Saiful Islam Chaudhary. Kejialang kaliata halor ki mat jing e bapher ki biadai ba ki jaka khapun kentup ya ke jing pentrekam ya ka coordinated border management plan bat ki wede ki kam ki kran hapden ki arngut kinoyalam ki lalong ki baseso bat ki lapen pau ki jing sngohun halo ki jing dei jing mut hapden jongki bat ki labanru halo ki jing nang pen khlan ya ki jing long sup long shingan ha ki jaka khapun Hamisaram Kinong tray jong ka AKASHVANI Aizol hanin kasngi kilapen long ka jing tungding hakajaka badon ka All India Radio Transmitter kum shibanta jong ka ek pet ma ke nam ne ka campaign Plant for Mother. Director ka All India Radio bat cluster head DR Lalrupoya ulaya shimbanta hakani ka jing tungding. Lapen long ya ka jing tungding hapo ka Mission Life Lifestyle for Environment Program. Director ulapen pau ke jing ngos kem baka campaign kan long ke bajam da ka baban baka ni kan pen kelaya ke perkhat perdan jong ki priu ha ke biadai baka jing jabo kamariang ukan menru baka ni ke jing sedang kat aimen sim yaki wei bakin sumare kamariang ka program Mission Life katmu na ka bentaban pensngutu yaki priu syapang ke jing penne pensa e kamariang bat kan teu ya ka rukom im ka ban penduna ke jing pendu yaki jing thau ba im bat ya ka mei mariang Manipur, uwei urang ba abri ulayap bat sangut kila mensau ha ke jing petaibom ha ka sor moirang jong ke Bishnupur district nin kasngi. Kat kum ke jing tu ki pulit laong baka ne kalaja ha ba ki riu king atiar kila siat do rocket ubalalej ha bat betai ha ka wei ka ying ha ka surok moirang sentra. Kene ka yeng kadai ka jong nong yele lai lut ba menshwa jong ke Indian National Army INA ubala longru menshwa menteri ba ka Manipur Koireng Singh. Da ki spat tali ki dukan bat ki yeng shong priu ki la shapen prah nen kasngi ha ka sorkar Assam namar ke jing buhai shnong bean ha ka jaka ka badai jong ka PWD ka badon hashilenter ka surok kaput Assam Meghalaya na Jorabat Shabernihat Ribhoi district. Kipulit bat magistrate na Assam bat kipulit ka Assam bat CRPF kilayat pahara ha kini ki jaka ha kapur bapinmi jubhori ki priu na ki yeng jongki.
Hakajo kapor ke FKTGP North Khasi Hills bat ke KSU Bernie Hart Circle hanin gasngi kilapan pau ke jing sokya bakini kinong buhash nong bean kila banwan rung Megalia namar bakisa hakajaka kapur. Kilaban rap baki bor penyat shnong kimdai ban pediang ni ailat yakini ki brio ban shong bansa hakishnong jongki. Kene kadai ke AKASHVANI Shillong ke bawan lam shapi ya ke kubor. Kipulit ke East Khasi Hills District kilayo bantari ke plastik yong ki balata hakiyit jong ki kali hadu syajar nyospa prapo pratali bat nakani ke jingtalasi ki kali bata plastik yong ladan guna palat katlai laktam kata hadu katlai lat laipusan hajar tengka tang haki arbanai tam menta ki kali ki balasyak tarno ki plastik yong nakiyit kali kidai kibawan poi ha East Khasi Hills District nakeleng ki jaka bat kila syabat hakipulit penyak kali kibala pendep yaka kamram jongki katkum ke hukum jong ke ying bisar bah kli du jong kari kabala mana banta plastik yong hakiyat kali naki syajar nyospa prapo pratali ki kali kibaki pulit kila tari ki jengka yit yong laipautali kidai ki kali sorkar ML01 USP ke East Khasi Hills District uba es nong tinger ulong ba ke yim bishar ba kle du jongkari lang ba ke hukum jongka halor ke mukot duma writ petition civil number R100 jongkasnem araja khatwe kalamana banta yit yong yakikali baro sodong kumta ha ke biadai bat kani nakaliang ki pulit ke Shillong traffic police ki kwa ban kerpat ya baro ki try kali ban kyar ban namta yit yong ya ki kali ki jongki bat kito ki bala kumta ka bha ba ki weng no lupa daladi haswa ban syaban hasurok ha ki pulit Lapenlong ya kecing ai buram na kebentai kinong job jongka World Arm Wrestling Championship arajar arposau ke balalong dangshen ha Moldova ha Philippines ha KGP Assembly Hall Shillong nen kesingi ha ke baladon lang Menteri Rangba Konrad Kesangma bat Menteri Ketanat Sports uba Shakler Wajri lambat ki wede Menteri Rangba ula ai kublai kitbok ikinong elekai na marke jing job jongki bat hau kerwo leng ba ke social media ula ong ba ke jing elekai arm wrestling ke penslur bat aimen sim ikinong elekai bakin kut jing mut scam ha ke jing yakun jongki bat dai ka ne ke bala penlong ikinong yakun kti bakin la ban wan ra nam bat burom yakajalla bat kari Ke Glacial Lake Outburst Flood GLOF Expedition Team Hamangan District Kalapoi Haguru Dong Mar Lake Hakaba Kle Shimbanta Hakijing Dwai Hapo Kajing Alam Jengkiling Do Anyam Kalachen Monastery Bat Lachen Zomsa Kakanhon Kalapenlong Kajing Pet Jimbishar Banya Ekapung Kangchung So kabalong kapung bahetam hasikim balabsa dak umtha jongkatista Kangse Glacial kapung kalanang yarstet bat kadon tangkumba sanspa mita nakhaput China menta kasngi kakanhon kanit pet kapung Kangchung So bat Shaku Chu Deputy Commissioner ke West Giant Hills District ula pentip baka kat pratarik menta ubnai kandai kesengi syuti ha West Giant Hills na kebenta ke jingraki yaka Unitarian Anniversary Day. Baro ki office sarkar ki tanat lum khajna bat ki magistral court ki bank bat ki jaka puli ki badan ha ke district ken khang ha ke ni kesengi Unitarian Anniversary Day. Kajing penlong ya ke MLA Cup jongka Mahendraganj constituency hakasin ke baar kalasdang nin kesengi Hamadan Boldam Grey Southwest Garo Hills ya ke bala play da Sanjay e Sangma MLA ke Mahendraganj ubalong ru unong ai buit ke Soka Megalia ringkat bat upong seng Armarak MLA ke Bajeng Doba ubalong ru chairman jongka State Level Public Grievances Committee la penlong ya ke ni ke MLA Cup daka Rangdok Ram Socio Cultural Club Boldam Grey da ka jinge shimbanta jongki laipaway tali ki kanhon ya lekai ha ka jinge lekai baningkong ha ka sngi play ka Doma Para Football Club kala job ya ka Gar Grey Football Club da saugol lalai Katu ko kubol kalakut na ka AKASHVANI Shillong ha ka po prabajing ini so ba ka Daily Station na ka banta ka kubor ka kitin Hindi ban punbut pat da ka kubor ka kitin pareng ha ka po pra katsan minute kane ka day ka AKASHVANI Shillong